hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe, nawe watakambira Imana igasa naho itakwitayeho, ukumva ntacyo bikikumariye, urababaye nshuti. Kandi hari byinshi uhura nabyo, hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe, nawe watakambira Imana igasa naho itakwitayeho, ukumva ntacyo bikikumariye, urababaye nshuti. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mu ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Amahoro cyane bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV, turabaramukije aho muherereye hose ku mugabane wa Buraya, Aziya n'ahandi, no muri Afrika za Rwanda, Kongo n'ahandi hose mudahengeshanya kudukurikira. Turabakunda cyane nkuko twama twabibabwiye, ariko hariho mbasha no bivuga gute, hariho umwe ahora akunda kuvuga ngo hariho umugenzi n'akagenzanyo. Rero twebwe ntiturabagenzanyo, ahubwo turi abagenzi kuko tubaha ibintu byiza bisukuye, namwe mu kudutera intege mukabiraba, nukuri turabibashimira cyane. Ku mazina ni Genevieve niyo kwizera, nkuko mwama mwabibonye, nyita Kaboro canke Kanyogato biragusha. Uko wowe nyene ubu byumva muri wowe nyene, kuba ari kuzoza urampamagara nanjye nzokwitaba. Reka mpere rero ngaha impande yanje menana aramutse abariko baradukurikirana, agire n'akajambo kamwe ababwiye muri kino kiganiro. Turabaramukije kandi we love you so much. Thank you. Parfait. Turabaramukije kandi turabakunda cyane abakunzi bacu. Urakoze cyane. Dutanguranye nino ndirimbo yaho hakurya mu gihugu c'ababanyi ivuga ngo hari byinshi uhura nabyo mu buzima bwawe, ukabona umengo Imana ntigikora, ariko ntiwihebe. Umviriza muri ino ndirimbo, tugomba tubandanye tuyifiringa, uze kumviriza, ntihaza kubura n'akantu kamwe gusa kaza kugufasha. Hari byinshi uhura nabyo bikababaza umutima wawe, nawe watakambira Imana bigasa naho itakwitayeho, ukumva ntacyo bikikumariye, urababaye nshuti. Ibyo unyuramo birije nshuti, n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho, ntibigatume uteshuka ngureka Imana, Imana idahemuka bizera, irakuzi kwa kundi ukanguka ukicara ku gitanda cyawe, witse mu biganza, urira cane tuzi ushaka ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima.
Yesu. tugasubiremo kandi ngo irakuzi irakuzi kwa kundi ukanguka ukicara ku gitanda cyawe witse mu biganza urira cyane rwose ushavuye ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima ry'utekereza Yesu. Haleluya. ngo nta yindi Haleluya. ifisi ikigaragana Ibanga ry'ubuzima. burya abasha ndabubwira ibanga ry'ubuzima h'umuntu haragoye kumenya vrema. Haleluya. ariko uno muririmbyi niwe yaririmbye neza aravuga ngo nta yindi ifise ibanga ry'ubuzima Kuko umviriza yasezera kwizabana nawe no mu bihe ibyo biruhije n'ubwisezerano ryayo bisa naho ritinda ntabwo rizahera oya ryizera agahinda ka buri munsi mu mibereho igoye cane wumva usuzuguwe na bose ndetse n'ababandi mujya musengana ariko mu bihe nk'ibyo wibuke yuko hari inshuti nyanshuti nyakuri ndababwiye nimba ari ikigeragezo kijyana ahantu wari utega ko ugiye kuruhukira akaba ariho bakurira burya ubundi bwo igenda yose tuba twamaze muhira tuba tuvuga ati reka tugende kuri eglise niho tugiye kuruhukira ariko ugasanga babandi nyene muririmbana bakubagutera inkokora bakubwira egerayo bagukubita hariho indirimbo dukunda kuririmba muri Rehoboth ivuga ngo ikigeragezo kirababaza abantu bakubonye bakarya n'inzara ariko umenye ko worarurira bugaca mu gatondo impundu zikavuga basha ikigeragezo cyo mu ngoro y'Imana kirarya nka wa wundi yavuze yahuye n'ibigeragezo mu ngoro y'Imana baraza baramusebya baguma bavuga ijambo ry'Imana bamutuka bavuga ijambo ry'Imana ryerekeza kuri we ngo ugasanga abantu baza gusenga bacerewe kumuyama yacerewe ataraza mu gutwisha ngo parfait ngo sengera Imana impindura gasurira ngo cyo muri aba bantu ngende bariko baramusebya bamutera inkokora ikigeragezo kandi yamaye babwije ijambo ariyo n'undi yavuze ngo ikigeragezo kirajyana ikigeragezo kirajyana kikarusha inzara yo muntu iyo ruza kuba urugamba rwo mu mubiri iyo ruza kuba urugamba rwo mu mubiri nari guhamagara inshuti zanjye nari guhamagara abakomeye nabo bagafasha iyo ruza kuba urugamba rwo mu mubiri iyo ruza kuba urugamba rwo mu mubiri nari guhamagara pafe nari guhamagara inshuti zanjye nari guhamagara abavandimwe nari guhamagara abakomeye nabo bakagufasha iki barabishoboye nzotambarire urugamba vrema rwo mu mpemu cyane cyane uzura hariho abakozi b'Imana badashaka akadobora umutwe baca batsindagira bakagira honyora akanyundo ni mubareke bakorera Imana mu mpano zabo vrema bashike kuco bifuza ku nzozi zabo abaririmbyi dushigikirane
nimba ubonye ubugombye kuzamuka reka guhonyora ngo usiringite nk'uko ahubwo rufashe kurusokora umutwe uruduze kugira ngo rugere kuri cya kindi rwipfuza wewe kumucinyiza uratsindagirira hasi uburuhira zokurusha ingufu akure hahandi watsindagira ahubwo akuduze ka kaguru uzogatorera kuwa mpuru gato karakuza je nehumura ntawe ugwanya amavuta ntawe ugwanya w'Imana yahamagaye bashaki bagusiri bange igihe cyawe kigenze urahaguruka neza bien ukabicamamare gusumba n'abande kamarama abarimvye bururangiranye ukurumva bariko barahitinga ne bande sha ubu hagezweho Alivera sawa rero Alivera afise aho yavuye ugiye kumwegera yo gushingira inahe hari abantu badakunda indirimbo za Alivera n'abandi baciwe igihe kigeze Imana iragushira hejuru uranyibukiza indirimbo ya Jaja ivuga burya abantu sibo mana ibyo bakwiyumviraho bikubeho bazokwipfuriza inabi ariko Imana yikwipfuriza neza yo imigambi yabo siyo Imana ibyo bakora byose gusa haleluya ndakuye gucanga ibintu ya bicanza arafata isosi n'umuceri aravanga mugabo nyene niko bimeze niko bitegerezwa kugera basha ndababwire abantu mugwanya abanyempano Imana izobadoda ibaduze ibashire ku murongo hamwe wewe waruzi yuko ugiye gutsindagirira gutya usosange abarukanye inkomezi nyinshi arakubanduye uguye muri Tanganyika uribaza bareke uraha abaririmbyi baraha nibo baririmbye ngo ibuye ryo kwizera wampaye ntigari gusha Goliyati kaga kunanga kandi data arumwami papa wacu ari umwami parfete we byokunda gute nivyokunda abo novuga ko ari abagabo mperuka kuvuga muri cya kiganiro abimana izobakanya neza ibakanye ibumutse neza ibanikira gusa rero naho twokwangara twogaruka twohindukira tukagaruka ku bavyeyi kuko n'umwana w'icangazi yaragiye byagenze gute uburuhukiro ni he kwa Mutama none mwa bakobwa mwe nuko musigaye mufise amajambo arenze musigaye muri abanyempano batanga hari akantu parfete yavuze mu kiganiro bushize gukanya je karandyoheye karanshira ku murayini yaravuze gutya amatara acitse nzogarukeje nuko rero bakunzi bacu murabona ko ibintu nyine bitegerezwa kuduga ku mwanya tukaza turabaha ibintu bimeze neza biri suka parfait kakarimbo ukunda kuririmba gacumite ko twumve kakandi je gakunda kumpezagira kubitamo ndamuvugire mbega jakari twinshi ata indi kubitamo menda kumamashi byakibagiwe ako kanimbo nkunda kuririmba kanyibuje kanyibuje nakakwiwe iyo mirindi ni yande iyo mirindi ni ya papa umugisha wiwe urawutwaye none ega none wumva bagabo ntakundi basha twobivuga ntitwobiheza ariko nyene n'ubu tubahimiriza kuguma mugira gute mugira akaboro mukadukwirikirana nyene ibintu bikagenda fresh yo kuko ari papa natwe tukababana yo beno kamikaze niwe yarimye ngo reka kurira ahubwo humura kuko izubona nizigiwe gito iravuga iti nzagukomeza nzobana nawe gushika ku iherezo warababaje urahema ukigwa inshuti n'abagenzi bagusize wenyene ayatima ugutabagwa siyo wasanze
reka kwiganyira iratabaye kandi yeri irakuzi kandi irakwitayeho. irabasa kayamendere bosi kayababa Ivyo ni biki? ariko avuga mu ndimi babyita zitamenyekana. iyo wahezagiwe uca usanga kumwe babigishwa ba Yesu yabarungika ngo genda hariya anye ngo mumare y'iminsi nzogaruka kubaraba. Abavuga ikiratini bavuga ikiratini, abavuga icongereza bakavuga icongereza, bakavuga indimi zitamenyekana. Rero iyo wuzuye ni kubibwira abandi bamenye Mwe mwiwe arabashitse utangura kuvugisha vira mutakura cibitoke ugatangura guhezagirwa. Byari gihe muri vire bariko baravuga ngo vira mutakura muramvuga ati duhora tugenda kugiki ibitoki nyene nivyo ngo mutakura cibitoke. yari ryo ryambere ushitse mu gisagara. ngishika mu gisagara birumvikana. nageze muri vire ngo mutakura cibitoke kubera nayenze mutakura ko muza kuri none ako gaswahili wakamenyereye ari ukimanuka nawe. je navukiye muri Tanzania ni kidodo egerayo negereyo naho igiswahili cyangamaye. Rero ni ukuri kw'Imana murabona ko ibintu byari bimeze neza nyene turanyuzamo tugatwenga kugira ngo ibintu biryohe ntiduhave twuma amate mu kanwa. Murabona ko ibintu aba ari hatari. Mwakoze rero kudukurikirana kuri mikoro ya mbere murabibona yari jewe nyene Kaboro niyo kwizera. Aha mu ruhande na Rutsino bavugira sabana barakuze barazi kwivugira ni musezere. bye bye. Mwakoze kudukurikirana murushirize gutanga mu bandi benshi abari mu Burundi n'abari hariya nyene hariya. Ego murakoze cyane kudukurikirana mubibwira abandi cyangwa cyaho muri mvi avuga ngo genda mubibwira abandi genda mubibwira abandi mubibwira abandi genda mubibwira abandi mubibwira muti we izira umuka bacumbagira baragenda genda mubibwira abandi. icyo Imana yakubwiye icyo Imana yakuvuzeho nyimba ufise Imana uri umuvuga butumwa genda ukivuge. Iki ni gihe cyo kumuvugira, iki ni gihe cyo gukora, si gihe cyo kwicara. Ego waradendebukiwe kenshi mugabyuka uje gukorera Imana utarava muri uyu mubiri ugikomeye. Genda ukorera Imana ku mazina ni yayandi nyene vraiment donc quand même normalement izina ni parfait indutira byose. Ndabakunda cyane bakunzi bacu, mushishikare musangiza abandi, mushire kwa Kaboro commentaire. Turabakunda cyane, mwakuze kudukurikirana muri kino kiganiro. Imana yakibamezagirire bagabo murakoze. Bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.